Kaže jedan salafa, došao, pita muftiju, kaže, ja sam, kaže, postio, kaže, danas, pa sam zaboravio i jeo. Kaže, nije problem. Kaže, ali sam opet nakon vremena, kaže, zaboravio i jeo. Pa šta si radio? Kaže, nastavio postiti. Kaže, nije problem. Posti ispravno. Kaže, ali je problem što sam i treći put zaboravio ponovo i jeo. Pa sam nastavio post do noći. Kaže, nije problem, posti ispravno. Ali kaže, da ti budem iskren, kaže, nije post za tebe. Nisi ti od onih koji se plaho trebaju zavoditi. Dok ti tako se bahato se opodiš prema ibadetu i tako ga zaboravljaš, nije to nisi ti od onih postača koji su, jel tako, dostigli kulminaciju u svome, u svojoj iskrenosti kada je u pitanju, jel tako, post. Pa čovjek može zaboraviti. Pa je nazvan insan insanom zbog jedne od ove 4 stvari koje sam spomenuo. A možda postoji mogućnost da je nazvan insanom zato što je, jel tako, spomenut, zato što ulazi sve u značenje riječi insan. Ja.